دوان و خودی بی باوری بو و لألمانیا لسر اتیمولوژی جی تخبتی بو. هلبت جبو رامان و دیعال خوپیک بینی کوارک جی لازم بو. ده سالا 1931 ده دولتا فرانسی دستبور کرد کو لسوری کوارکی درینه. پشت آمده کارین ده 15 گلانا 1932 ده هجمار یکم آهواری گهاند خوندوانه. ده همان سالی ده پرتوگا خویا گرامری آب ناوی رزمان الفابه کردی جی چاپ کرد. هوار مهی دو جاران دردکد لگر کردی ده هر هجمار کی دستی حتی 4 روپرین فرانسی جی هبون. حتی هجمار 23 نویسین کردی ای کواری با الفابین لاتین و عربی دردکد. پیشتی وی هجماری او تمامی ایدی بلاتینی دهات وشاند. ده هجمارن پیشین ده زیادتر نویسین جلادت و برایوی کاموران دردکتن کو کاموران جیوی چاخی ایدی هاتبو لبنانی. پیشتی هجمار چاران جی ایدی گلک ناویندن تبلیوان بون کو کسین مینا عثمان صبری قدریجان و جگرخوین ده دمین داوینده دوی جیک کردی ده بون کسین نافدار. بوی آوائی هوار ده ویجه و مجار زمان ده بوبو اکولک و حتی سال 1943 هاته وشانده. جلادت ده ریزن پیشین هجمار یکم یا هواری ده وحاد بود. هوار دنگ زانینه، زانین خوناسینه، خوناسین جماره ریا فلات و خوشیه. جلادت بدخان لشامی دروشک نباش دادشیه. کمالیستان لترکیه دست دابون سر همو وارداتا مالباتاوان. جلادت جبر سدم نابوری مجبور ماکو مموستاتیا زمان فرانسی آنجی پاریزیری بکی. او لکولان صلاحیه ده اوده اکی دادما. اب اوده هم نابنده هواری هم میبانخانه و هم جه رازانی بو. شعب نوی لبندی بو و او جارکتن فرسنده که ببینه که بکار بهر کردستانه. پیشتی که سرهلدانا مالباتا علی یونس جی هات تفاندن وی فهم کربو که ده پیشاروژا نزده وی فرسنده و بکار بهر کردستانه چه نبی. جبو ویکی وی بریاره زواجی گرد و بدوت ماما خروشن خانم را ده سال 1935 ده لشامی زوجی روشن خان وی دمی ماموستایی دکر. زواج وان ده بنابه جمشید و سینم خان دو زارکی منشه بون. هر وها کرکی وان بنابه صافدر جی هند یک سالیه خوده جیانه خو وندا کربو. کچا روشن خان جمیری وی یکم بنابه وی و سیما بوجی لباوان دما. چه زاروکن جلاده جمشید لألمانیا لسر ده خوزه بابی خود دکتوری قداند و سال 1909 ده وفات کرد. جمشید یک آلمان را زوجی و دو زاروکین ویین بناوی جورت و اوین هنه. جورت نهاس و یک سالیه و لألمانیا بزیشکن. کشکاوی اوین جی 28 سالیه. به نوی جگرخون یه بناوی جیان را زوجیه و لألمانیا تجین. گورا جمشید جی لباجار کوبلنسیه. هر وها کچوان سینم خان نها تبی مالباتا خو لپایتخت باشوری کردستان لهولیری تجی و 2 سال حقوق لزنگاه شامی خوندن پاشی درجه بردن. سینم خان بروشن بیرس نافدار صلاح صدالله را ده سال 1960 ده زوجی و هر وها لبغداد خوندن خو تمام کرد و دیپلومای کیا جبو زمان فرانسیستاند. لوفراجی لدبستان راندتوی یا بغدای درسا فرانسی دا و جنوتو 3 حتی نوتو 5 مدریا های سکولی بود. دو زاروکین سینم جلادت علی بدرخان هنه که چاوی دلناس لپاریسی ورگر قداند و نهاجی لپایتخت کنیا لنایروبی لهفجین خورتجی میروی فرانسیه و لبالسخانه فرانسا تخابده. 3 زاروکین دلناز ین بناوی جوان آلان و میرو هنه. کره سینم خان آزاد جی اند زیاره لدوبای و کره کیوی بناوی آلان هیا. و سیما جی نها تبی مالبات خو لمصر و لقاهره. بدستپیکا شر جیهان زخت سیاسی لسر روشنبیر کرد لسوری جاره کدن دستپیکر. دولت فرانسی در ناف سالین 1943 و 46 ده زوروشنا لشامی لسر جلادت فرض کردن.
قدخه بو کو او ji Şamê derkeve. Ev zorunişna li Şamê ji aliyê rejîma Sûrî ve jî heta 1948 hat domandin. Piştî destpêka şerê cîhanê ê duyem Celadet dest bi karê rojnamavanî jî kir û di sala 1942 de li Şamê kovara ronahî weşand. 5 hejmarên ronahî yên pêşîn li ser nûçeyên şerê cîhanê bû. Di demên paşîn de jî êdî ronahî kovarekî xwe Kurdî bû û bi nivîsên li ser ziman, wêje û çanda Kurd hatibû xemilandin. Piştî ku di sala 1943 de hewar hat sekinandin jî Mir Celadet giranî da ser ronahiyê. Hemgê birayê wî Kamoran jî li Lubnanê bi navê Rojano kovarekî Kurdî Fransî derdixist. Serpêhatiya kovara ronahî jî heta sala 1945 ajot. Mir Celadet ji jiyana xwe ya rewşenbîrî de ji bilî xebazên kovarderxistinê gelek pirtûk jî nivîsandiye û her wiha ji bilî kovarên ku wî derxistiye di gelek kovarên Kurdî û bîyî zimanên din de jî nivîsandiye. Mir Celadet ji ber tengasiyên aborî di sala 1905 de li gundê Hecanê ku nêzî Şamê bû dest bi karê ziraetê kir. Ji bo debara malbata xwe û mecbûr mabû karekî wiha bike. Her şiqas gelek hevalên wî yên dewlemend hebûn û wan dixwestin alîkariya wî bikin jî wî girtina alîkariyê qebûl nedikir. Li gundê Hecanê ji bo avdana erdê bamboyê ku ajotiyê bîreke mezin kola. Wî di nameyên ku ji malbata xwe re dinivîsî de navê bîrê danî bû bîra Qederê. Mir Celadet Alî Bedirxan di roja 15 Tîr meha sala 1951 de di encama şemtandinê de ket nav vê bîrê de û jiyana xwe ji dest da. Piştî mirina Mir Celadet, cenazê wî li qebristana Şêx Xalidê Neqşibendî li kêleka Babîrî û Mir Bedirxan li Şamê hat veşartin. Li ser kevirê qebristana Celadet ev helbesta heval û dostî wî Qedrîcan hatiye koran. Mîrê Kurd, lawê Kurdistan, Nebiyê Bedirxan, Celadet. Fedekar xwediyê hîmmet, cendekî wî ku di vir de bin av bû, giyanî wî bilindê asîman bû, nemiriye, zindiye, navê wî ebediye.